Kekelengan Tuhan, ope dengar si bagikan kata di bata, mari ras kita artoto kita. Katakan kami bujur Tuhan jamar pagi-pagi endang, gomedak kami bas istirahat kami nari, di kami bas menjuah-juah, ya lukun kami makatan lukun tisik nari. Demi pusu kami lukun sasi badia, kelah katan dua kari ngasup kami makai kenca, bas keluh kami. Bas Yesus kami artoto, amin. Kekelengan Tuhan kata dibatasi jadi perenungan ta Eme Joel 2 ayat 23 bagian danina kata dibata. O kala Sion resuraklah merialah atendu ibas Tuhan di batandu sebab ibre kena man bandu pak sapurudan rikutkan payona enggo ikuse kena man bandu pak saudan ibre kena man bandu sumbul udan bagi si anggona sehna ijenda. Kekelengan Tuhan, renungan ta enda ngingatkan kita waktu Nabi Joel nahkan kata di bata man bangsa Israel, maka pak sasiai cedakel ate bangsa sebabna sinuan na krina icedai labang. Engkai makana icedai labang, arkiteken bangsa lapatuh man dibata. Bagi engkau sieta bahwa bangsa Israel dah kamdahin nabas pertanian. Tapi adina sempat labang encedai krina sinuan ai putus nge harapen na. Tentu na latih kel ngeakapna. Biar kel nge iya, ceda kel ngatena. Maka disinen karibas pasal sada tangis bangsa Israel. Maka renina Joel adikin atendu dibata masu kam alula menghukum kam maka dibata dilo kam krina bangsa gelahna pekena krina kegeluhendu. Bagenina Nabi Joel. Bagai idah dibata bangsa empekena kegeluhenna alulanai erban dosa sebabna ibas ayat 23 nina Nabi Joel. O kala Sion ersuraklah meriahlah. Berarti ersurak ras meriah tergantung kita dalankan bagi singena ate Tuhan. Zenari kata kena zenda sinuan dube si enggo icedai labang sila menghasilkan justru dibata erpadan man bangsa bahwa ibreken dibata maperudan rikutkan payona. Berarti adik kata rikutkan payona kata wari bangsa atau sinone perlu udan ijem kuseken dibata bagi si enggo nani na ijenda bagi waktu bangsa Israel lenga ngelakukan si jahat. Maka kita pebagai kekelangan Tuhan banci saja entalit rehlah bagi ukur tagenduari arban sandelea teta ceda ateta lalah arkiteken kita kape sangana la mahuli hubungan tara sedibata alundalanken si jahat sila mahuli pendilo renungun ta enda si cek subakan geluhta pekena si salah pekena si lepa dibatan dilo kita telah tetap si pekena kegeluhenta ija si pekena kegeluhenta maka ije mereh pasu-pasu dibata si simpareman banta. Maka entah lid dia genduari kita sangana bas kesusahan arkiteken pinakit lah arkiteken pendahin bas jabu pe masalah anak lah bagi ukur tak orang tua lah bagi ukur entah melala sirbahan sadiri talane ngasup berbahagia enda reh nina teks renungun ta enda ngeluh pekena dirita bagi singena te dibata dalankan singena ate dibata maka ije memasu-masu kita
ibreken di bata meman banta keriahan ras kemalaman ate. Maka pasti kita ersura alu remeriah ukur adina kita patuh dalankan bagi singena ate Tuhan. Ersuraklah dalankan bagi singena ate Tuhan. Amin ras kita artoto. Katakan kami bujur Tuhan ngolokan kami katandu, pasu-pasundu karena katandu, gelah ngasup kami dalam kensabas keluh kami. Bas Yesus kami artoto. Amin.